Voilà, assalamu alaikum chers téléspectateurs de Jama TV ko do men arta men tawon kander suudu mo men hiwro mo be inde mum e yettore mum men inaw bienvenue ka émission mo waltata minni on sindi weli tundi waltata donc ka émission mon do enen e DJ Billy no wowiri non chaque mercredi de ngandi hande kadi hiden e mercredi le 2 hande kadi ko nyalande go e der nyalade minni on haaju ko weli ko buri welde haaju on ko andi tugol mo ko dum wadi simini on haaju na nyande o nyande kono nyande wadi wosagu men ko yo fillite donc hande men are men salmina o mo be inde mu ngetore mu men torano wano wali be ka hôpital ji dim fop yo alla immimbe ko be wali don be wawa hotude ka mabbe parce que hiden andi enen fo aduna wela fi ko nawnare e cellal yaadi kala kadi mo andintinda ka boutique jo da jodi ka boutique ma da darde émission on da salmina da inna bienvenue ka émission ma do waltata min non nondi waltata hare kadi wano moko baabe men jodi be do kasare do hare be fop hibe wiya kambe kadi bienvenue ka émission mo waltata parce que min on DJ Billy ko pay kun kono ko kanko e mawbe kanko e nenirabe donc ko do kadi minata on si tawi don fala natude ka émission on wada tun 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 hare non den andi hande kadi hande e mercredi kono mi wolirani on non nyalande be e nyalande mum hande kadi ko nyalande go enen e bari boss de ngandi bari boss kadi ko pay ko wonku wadde musique guinéen ku guinéen ben fo do a soutenude sa hi bari boss ayi mo tun anda ko artiste jo andara ley hadu andi minnon artiste jo taw déjà pour yo himbe ben labambe ka artiste jo be darete ley hadu be anda ko wattida kon taw artistiquement si be hima tumbe anda ka artiste jo donc men inna bari boss assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam welti bari boss hande a hewti ka der studio Jama TV do way haray bari boss men accitama hiwroda cheikh téléspectateur be won bama ndarude fewndo ka Jama TV do en direct. Komin bari boss pay kun telimile hore weria ko telimile mi jeira hore welia ton goto no gayna ara mi salmini karon do ndarde la hiwro ma inde ma yetore ma ara lawi ma abo ay joni ko weli ka ay ko dum mi on si di weli tundi waltata kanka do takkani on don ay joni ko weli hande non kono mi wolirani on non hande ko Allah walli on mi soƴƴali parce que si mi soƴƴuno e feƴƴay do kono non andi hande grand wuri la wadde goddo haajun do mi feƴƴu taw dum do ko be mi wola dum do hande bimbi law mi ngete sojo men ngokkondiri ga galle amen jaka ko ardo wujjugol ndiyan o wujja woni ndiyan dan o hokka ka der jifa mi anda non ko to ndiyan donc voilà chers téléspectateurs be ko non haray do way wadde 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 naton en direct wawo yewdude e bari boss ma do wawo yewdude kadi e DJ Billy e yahay joni gaynto den pate molo ko mo fuddino den o okkanem mo baabe ngan jammalal bari benno mi hiwroto be woni jonnanam clip on grand wuri dari pate moloko ko weldube sonondirta donc signé pate moloko en exclusivité on nata tun ka page mako wada tun pate moloko yon au clip kesso do voilà clip mo nintinda kadi sandari clip on au début jusqu'à la fin ataway clip on ko clip labado donc même burta mo félicitude parce que andi ko hanking wadi side wola fi hande donc merci beaucoup papa haray voilà alliance de la sous-région l'équipe d'alliance de la sous-région kono fo jeyi au clip do nena njiwo voilà Mamadou Binta embe fop nen safi en haray ko non jey o clip do voilà si buri do seda mi wawa okirde seda wano Ramatoulaye Diallo Medina no salmina photo wana seda merci beaucoup Adasou c'est très gentil mi weltani ke ma photo wana seda on non kadi ko jaajirawa monintinda si tayno ko mi auto wal min kanko hubbini la merci beaucoup Adasou merci beaucoup aussi prési Mamadou Sokili be fop no salmina be Sokili be en chat ba chat ay goto yegitaka je mali goto gayna haray kadi be mali yembere ben wono be kundara be pita mamun dalaba hay goto mabbe yegitaka merci beaucoup pay kuntimbi ankadi da salmina fota elle c'est ma tante tellement préférée be wi tanti Mariama voilà tanti rabe be andintinda à chaque fois kambe ko téléphone ma be jetta be no dalam ben la bili waduni waruni donc merci beaucoup ma tante merci beaucoup aussi à ma petite sœur elle s'appelle Halimatou kankadi himo salmina photo wana seda ko hanki tume wayrindiri merci beaucoup Halimatou voilà bag bi mom yalla na la jig merci beaucoup aussi à Mariama Dielo ankadi non bayda andi bagrenden ko antigi ko wadi fi bagrenden donc merci beaucoup ankadi mena ma félicitations ka bag donc voilà merci beaucoup aussi à Moussa Balotelli voilà si buri do seda yahanay invité jo men on himo wiye bari boss men arta kadi ema joni bari boss men inna men hiri ma cionci taw déjà do en fuddo parce que fiondu men inna tamen hiri ma cionci bari boss ko yida mo
imo watti ley ha dow ndaramo tawa artistiquement kono mi wolirani on noon ko neɗɗo moynitinɗa premièrement a yiyay tun look on anda ko artiste jo donc Barry Boss min innama hande première question mo min pose tama woni ko honɗum addi Barry Boss honɗum waɗi si tawi ittuɗa e nde waɗɗa boss par ce que Barry o meɗen andi ko yettore nde ouais vraiment mi haalna on kay no woniri quoi Barry Boss on ko himɓe ɓennodirlan ɗum ɗon par ce que min avant ko Barry Boy mi wino walla Paykum non ɓe tawɗa mari mbuuɗi non na ɗum sa ko Paykum mi wiyeno avant ɓe noddirlan wono jajiraɓe amen galle ɓe noddirlan Barry yettore ande par ce que maire on ko ɗum noddire noon la mais joni noon mi yatta ɓen si ɓe toujours ka ɓe langol laaɓi lan watti ɓe nammi boss ko ɗum waɗi ha boss on juuti quoi c'est sûr ɗon noon ɓe fal jaali par ce que watta gongol ɗum ɗon na gayna donc Barry Boss déjà ay ni ko nene kadi ko noon noddirtama e musidɓe mago kadi ko noon noddirtama e yimɓe ɓe yaadaynoɗa hari ko Barry Boy Boy walla Paykum voilà Barry Paykum donc hande min inna taw Barry Boss kadi ko ɗum waɗi tawi Barry Boss acci métier ɗen fop wano mécanicien yagal no ɗo maçon fop Barry Boss inni koye musique on natta pourquoi ko ɗum addi yo Barry Boss nato e musique non musique welay lan depuis avant lan wona artiste musique welay lan quoi parce que mi janto musique haysi lan ɗana dara lan fijina musique radio ha miɗano fijay 24 heures he awa ɗon noon andi mi darayno ɗo film hulɓinirɗo fayɓe ko sifa noon heɗitagol musique ha jemma kadi mo ko ɗum waɗi ha presque mi naati artiste affaire de artiste yagal par ce que son momi fuɗɗi himude ko woni son Rayvani number 1 makko mo yaltini kanko e Zusu on ko on son ka yaltimi weldu jan meɗen jooɗi ni lan jento son o mais o yan himude mi lan wadde haala kan e pulal quoi ok lan tradise haala kan e pulal mi nanta mais ko moji ɗin no nandiri noon mi jara nara pulal ko nande mum ko mi wola noon o wilan boy pourtant nde wawi himude son gonde min mo noon min nami artiste o wilan no arma en testa voix quoi on son ɗon yalti himɓe bo hiiɗi son on quoi boy on forti lan ha min continue ko noon musique on départ e paran quoi donc Barry Boss on nani ka musique on départ donc onon wonɓe men darude kadi mi répétana on numéro on waɗay 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 nato wawa yewdude e Barry Boss par ce que la andi neɗɗo timma la wawi mo pose des questions ji hara ɗi yonata onon kadi ɓayɗo mari question ji ɗi pose on himo jooɗi ɗo donc Barry Boss musique ko ni natiri e ma a ndaru son mo andintinɗa on ɗon son no wele tradiruɗa waɗɗa e pular yawɗa yaltinɗa son o marsi tawɗa himɓe fof no heɗade tawi yiɗi quoi donc avec les parents mawɓen moko baɓɓen nene ma baɓe ma avec la musique déjà ɗen andi enen pullo dès que enen pullo katti ɗen andirede kon woni hiɗen ne'i jande ko tawi en ɗon ko ɗon enen e janggayde ɗon hande yona yok a faami ko ɗum waɗi ɓiɗɗo pullo mo townuɗa o inɗamo kamilure nden cippinde o cippinayde donc avec les parents ko honno kamɓe ɓe wawi wawɗa yaade ha kamɓe ɓe informi ka nder noppi maɓɓe kaɓe informaki taw ka musicien jo no ɗon wono jajirawa goto won ɗo Conakry on ɗon o hiita pilan publie Facebook on o noddilan nder o andi mi fuɗɗike himugol sonkan lan o wilan yomi accuti himugol sina ɗum min haɓay o woni haalaji boyi way mi tawi ko baba goto an quoi mi tawi si mi yeddimo min heɓay probléme wonanɗa hoore mani o wiya ko baba goto yagal quoi min mo ala probléme mi acciti mais ɓaynano ko gonmi woni joni mi suutomo puiji boy quoi wono babe ngan ɓe andali mais nenan kamɓe mi yewtuɓe min ɓe ami fenantan par ce que nenan ko nenan woni ɓuuri wonde welde am suutaɓe fuy min ɗo mi noddi ɓe ami haala min nene mi fuɗɗike himugol de ɓe wilan si woni na fimintama yarintama nadatama affaire bandiyagal haray ala probléme mais si woni ko ɗum ɗon après pusatama e mum haray mi hiiɗa mais avant musique mi fimata mi yarata watta affaire bandiyagal min ɓe ɗum ɗon watta donc déjà hiɗen andi piwum ko watta o si tawi mawɓe maɓe no yaadi e makko déjà ko barkay kum donc a waway habbade talent jigo par ce que si tawi nen ma taw waɗanima duwa e ko wonɗa wadde kon siɗa fa laara ko yarugol tu watta si tawi duwa on takkike ɗon duwa nene ko marsay ɗo donc min ɓuurama encourage ude min guinnama kadi ɓurtu gollugol par ce que ɗen andi enen fof musique Sénégal on segini musique Sénégal on innen guinéen ɓen donc segini guinéen ɓe min posama on question non musique Sénégal on e guinéen ɓe no ɓe ari ɓe tawa e musique on
hande parce que guinéen jo wondo yaltinde musique sénégal do way nay o wari ha sénégal o tawi do musique o yaltini do musique gonga non kamen hide ngandi musique noton donc en matière de artiste be wombe do ben e par exemple sonji di wattadi ko angi hombo buri nabidude ka ko angi hombo woni on nabida si on hiidi hande hite ngenge hubbay taw parce que de ngandi enen do fu min no yirtala ni la mari wobe annitinda be hidi la wobe no anyila ay ga donc forcément hare yanka da mari sifa dunno donc ko wono artiste be jelo wada en sitande be annitinda ben don angi mabbe o wawa yadude musicalement non artiste ben do artiste ben do tay ko mi haal gonga mi habida ha e goto parce que min à part artiste yagal kala neddo mo tontinaki e an non bari boss babe a wolna lan hala wo sa yeka karamo ko jo o nima fuy jokkama fuy jokkama ando anga jokka e fuy non andi mi halante no woniri non andi bili wonde a wonda e wobbe haysi be hidama mi herbe jalante quoi be jalante parce que artiste bombe do ben si men hidi men fo men fija men jala ko woni mi ala relation innugol hande mi yaaka do mi yaaka do jango donc a wata andugol si be hidamma o fon wala si be nyamma parce que si on hidi on fija jalo nice comme ko non hawti suudu quoi mais quand même kander halama mi titon question goto woni ko fi honu ayata ka goddo ben non artiste be ko fi honu par exemple andi wobbe no ay nangude no bari boss no toni ti ko du wadi o yata ka parce que mi la ngandi do wono artiste be go la way wadde à peu près artiste be go be andintina tuma be hi artiste jo jano cipike do hande kadi be haybe dabbida e makko vidéo pourquoi parce que ne fo de ngandi viji madin ko do wayi iwde hande kadi na ko gollanta hoore ma ko madum musique mo wadata on an réellement on holorda fi hebugol vie donc ko fionu ngayata ka jamaon est ce que be dabbirte woni vie ka ko an sa yehi be sikke woni adabbira be vie non andi burben do sa dogi ba mabbe surtout ma burbe ma wono dole ben ben nay dabbirde be boss quoi ko be no burma dole on be burma dole non ka mi ramo wide ko do manam hanande exemple fendo live nga wonen do artiste jo kala burdo ma view burdo ma abonné o burima taw haysi da burima talan quoi parce que o burima himbe andi donc kadi bari boss darde et puis marque une importance parce que min chaque fois mi falete lance de un message donc ça ne veut pas dire que Billy no mari vie ko kanko buruma talent madu nono awa kanko woni supérieurement parce que do mi falju ko minuma talent no ok fami ko hala ka wona kam mi fala ma joni woni fi honu an par exemple ko hore mako nadu da ka der hore mako ande an déjà taw dum don nati par exemple si Billy no buruma vie hare anda nangi ko do ni supérieurement kanko woni do anda le alors que en matière de talent no wadi ëmb piji buy da heba joni talent artistiquement si ay nama artiste dum ko dans le sang kaka jija wona si ay nama artiste a yalta tum si a yalti hakkunde be ben fop be ande ko do don Allah hukuma ka artiste yo afami ande mi jonata exemple goto se yehi joni enen dido se yalti do joni be yelantum be na odo choix ko animateur jo madu nono ko kelotodo n'est-ce pas mais se yalti enen dido joni kay asi kondum be nataba an haybe hi ngol senol ma do be hi no wattorda no be ande forcément ka artiste n'est-ce pas ko dum no mi fala ma faminde wano si tawi an hande par exemple a déplace to madum a déplace ta ko yaha ka goddo est ce que kambe be waway arde ma ha hande enen fo de ngandi wano inen certaines par exemple artiste be go wano Alkazayon inen wano Cher Dansal inen wano kila omo wondu don afami da way hebude joni parce que enen fo de ngandi ko doni Sénégal hande comportement himbe ben Sénégal woni no vulgaire à travers enen do fo woni honnu hande min enen di do sen fotti artiste jo forcément woday ko mi yeyuma ko no mi attoma yeygol min ko min anda enen de ngandi on réalité no wodi ko soit en suuday moy wolata madum fotto nokkure danitinda si anga memo yali micro on adida himugol goddo go memo ta micro on ado himugol n'est-ce pas donc min message mo mi atto lance de jama on et travers artiste be wono par exemple mi invite ta ka plateau do madu wobbe be danitinda mi nabay be ka concert ji premièrement artiste jo première des choses la wa ma sito render ton parce que mi rali madun no première des choses woni première fois a dabbay taw comportement mo andintinda kala hido ma anday ka artiste yo konu watta si tawi be hima be andi ka artiste yo be wayte respectude c'est parce que uniquement premièrement artiste yo ko doit attade nadde kander hore makko woni hande komi fokkiti don komi artiste yo la wayi cippinde hore an si tawi
niveau angon no hewti kam mi cippinamo si tawi lan duwa mo tonde forcément ɗum ɗon feere ala en downa e mo par ce que wono am Barry Boss hande la waɗa concert ji bus mi yiyatama ɗa iwtira ɓaawo e wowlugol gauche droite maɗum araka nder concert ɗon a faami minnama ɗum ɗo waɗata déjà taw meeɗa wadde tu vois donc komi on message mi ɓurtata lansude jama o en plus kadi Barry Boss mi landoma hande an ko gonga a heɗitike musique goto a fuɗɗike himugol mais à travers musique guinéen men ko musicien jo hombo woni yonɗoma ko mbo waɗata ko andintinɗa no welama Guinée non même Sénégal musicien ɓe guinéen ɓe gawa non fulɓen ko eytum ɓurta jandagol quoi kon ɗo welatama on ɗon woni artiste an e fulɓe on ɗon ɓurta jandagol donc quant à les restes luttuɓɓen mi jentoto wono woɓɓe e maɓɓe toon mais ala hombo watta piyum ko ganditinɗa ça te va non eytu ko kanko tum way donc luttuɓɓen non fof wadde ko foti mais manam andi min déjà mi kono émission ango wiyete no waltata fof ko ɗo yaltata a faami ko sino weli ndi waltata e woolay fi mayri ɗo donc woni hande an si a nilan ko oɗo welatama joni luttuɓɓen ko be a wata ɓe wadde exception ko be tum wowla fi maɓɓe fiyon ɗum par ce que a suɓike manam hande koɗo waɗa simi suuɓi komo mi ɓurta jantagol soññi mo waɗa simi suuɓi ko ɓurowoma welde o min mi nanigo question min ne ko artiste jo hombo welatama tigi hombo waɗata ko andintinɗa ɗum ɗo si naati ka noppima a nanay heɗitoɗa anda carrément aɗa hiide hoorema e musique o en tant que artiste non eytu tum eytu way joni luttuɓɓen non mi falaka toñogol par ce que andi mi falaka toñogol par ce que heddiɓe kadi mo be no wadde ko annanɗa hoore ma no weltini jama on quoi par ce que no toon ɓurɓe eytu doole mais manam neɗɗo weloma on ko weloma on tun quoi mais an hakkude ma Allah Barry Boss ɗa wawi inde himoɓeɓen fop wonɓe himude ɓen fof surtout habbo taw mi artira question an wonɓe himude ɓen fof nder Guinée kon noon waw kon noon duweluma no wono himoɓe Guinée ɓen miɗo suɓɓo woɓɓe maɓɓe wono ɓeɗo honnude wono Fadjidi oɗo kadi oɗo honnude non andi Barry heɗi tolan question mo woni posé on a ignoray mo woni mentalement ɗa ignorude mo fiyonnu si mi innima wonɓe himude ɓen Fadjidi mettata goto min naalima programme ji Fadjidi en Fadjidi ko gonga ko guinéenjo a nanata goɗɗo no innama Fadjidi no metta ɗum a faami donc siɗa faala joni mi limante hakkude ɓeɗo wono Thier Dansan ok Alkazaya a faami honno King Jo a faami wono ɓen noon e oɗo honno o natuɗo fa neɓiral noon ka TikTok ɗo o wonɗo wadde buse on Thierno Wiz n'est-ce pas voilà si wono ɓen noon ɓe nayo ɓen ɗon ɓe fof ɓe fotanalam tek non walla ɓe fotanalam par ce que non ɓe fotanalam manam ɓen ɗon mi wata suɓade oɗo ɓe fof manam simi tawno hara ko ɓernandami holluma ɓe fof ɓe fotanalam ok joni dernière question on ɗo yen artu e clip go grand wuri a daranaylan ɗon clip oɗo gonno DJ Arafa a faami daranan ɗon clip goto en attendant si mi ara e o question ɗo woni hande ayni ɓen no fof no fotani n'est-ce pas donc ange maɓɓe kombo ɓuuri non mi maɓɓe mo ɓuuri non hemɓe jijatanami non attends non mais attends andi habbolan andi mi nanay olof Njaay no inna ragal a féete day xañu wërsëg a faami te ragal yab yàlla la comprendre moo tax damay bëgg ñu def lépp ñu ñeme ko waɗen ko watten kon suusen kon ne wadde ko non na hulugol abbo min dal ma hulu mi wolante woni e nder haalaji hande an da wadde musique iɓe wadde musique hande a wata yaltinde hoorema e maɓɓe a faami ko wawɗe wolde wo siɗa faala hara page ma on ko milliard yimɓe woni darde a faami mais ko noon fof yalti e même tour onon fof koye même tour on noon a faami ko si Allah ƴawni on tigi on ɗon ƴawa a faami si Allah cippini on ɗon ƴawna goɗɗo voilà joni noon ko fi honɗum woni inde
onon ɗon an e maɓɓe sikkuɗa ko hombo ɓuri ko ɗum woni question an on sikkuɗa an e maɓɓe ko hombo ɓuri ani déjà ɓen ɗo ngoo mi halande pingo tun ɓen ɗon ɓe atilanka game mais game kadi no toon pargol na atogol par ce que talent landaki ani e ɓiye mum quoi surtout a faami woɓɓe aray heña yalta heña ɗano kadi heña woɓɓe aray neeɓa par ce que ko nu nattaɓe toon ko kelagol non a fammalde manam ɗum ɗon no woodi carrière neɗɗo kono gériɗa carrière ma o a yarta e arsujo hande no yalta son goto o cartona une semaine a nandatamo par ce que mo ɓe kono ardata noon quoi woɓɓe aray neeɓa ha si ƴawi ɗantako a faami wono ɓen ɗon milan wawi ɓe artilanka game quoi mais mi wata wadde concurrence am min e maɓɓe par ce que vision am min tun mi waɗa vision fi concurrence hay goto non arrête ça mi wata jaɓude ɗum non wallahi franchement habbo tun habbo mi wata andi min par exemple an koto somi alama ɗum jafo rek habbo tun mi halne habbo mi sugane min lanka télé ɗo min yo fof nanan min mi waɗay concurrence e DJ ɓen fof tu sais pourquoi parce que lan hooli komi woni wadde ko lan hiiɗi komi woni wadde ko te min la wawi wiide ka nder DJ ɓe min côté an on c'est pur fi honno nde woɓɓe no tawa baabe mum ko yeeye ɗum boutique ara noon naata ka game min baabe anno ko nder game si mi ari mi naati ka game a faami n'est-ce pas c'est pour cela no minuma a wawata wolirde noon fi honno an somi explique ma no ko sa a waɗay comprendre quoi an waɗa somi haaliranma noon andi hande si goɗɗo wadde piwum hiɗa darde makko no wawi wadde inna a waɗay concurrence makko mais manam min ɓe mi sifata ɓen ɓe mi watta rêve ɓen wawgola ɓen no diwi he artiste guinéen quoi donc ɗa ɓuuri ɓe non min namalam ɓuuri ɓe manam ɓe mi sifata ɓen quoi ɓenan ɗa hoorema simi daari oɗo min a janggo lam fa lawol ko korere ngara ko ni mi wata no ɓuuri ɓurɓe ɓen ɗon quoi mais ɓen ɗon mi watta concurrence parce que ɓen ɗon parce que ɗe dépasse ɓe non na dépasse gol ɓe sa mais non min tamalan dépasse ɓe hara ɗum ɗo mi ɗo hakkilam non mi wata jaɓ andi fiyo ɗum min ko gonɗa wonde ɗo mi jaɓata andi hande musique sinnama musique guinéen an sa nanti inde ko himɓe wowɓe heɗade sayfon ɓen heɗotoma ka si a nanti inde ko yimɓe heɗotoɓe ceer ɓen heɗotoma n'est ce pas si a naadi joni vidéo youtube ko jemma wonɗa nodde manager ma ene vidéo honto fewndi n'est ce pas donc fop ko ɗum no woni ɗaɓɓude joni enen fop ɗe wawi yaade innen enen fof ɗen ɗaɓɓude ɗum ɗo yahen ha ka woni ɗon inna anga watta concurrence maɓɓe a faami si ɓe ƴetti ɓe naɓi hara e woni perdant sa ƴetti a naɓi hara ɓe woni perdant ko pourquoi joni ala e wadde concurrence maɓɓe non mi immoralgo concurrence ɓen ɗon ouais. Allez-y. Donc merci beaucoup Barry Boss en arte joni question ji ɗin parce que déjà mi haalani on waltata ko ni woniri ɗo. Merci beaucoup aussi à grand DJ Bella grand jo am moƴƴo mo anditinɗa à chaque fois wonde lam bili warru ni donc so hi bili ka plateau ɗo ko wano grand DJ Bella en wano grand wuri giɗo jama en waɗi si on tigui min ni on si bemma e ben goɗɗo no pirude sa nangaldi koyngal ben on tigui ngal ko koyngal bemma ngal nangata donc mahi daaro en joni DJ Arafa arten joni ka chaîne ɗo enen e Barry Boss. Voilà, merci beaucoup donc en hi DJ Arafa donc kankadi clip makko ko clip waɗi ɗo paygal ngal andintinɗa hingal huɓɓinde fewno ɗo lagine Conakry ni neɗɗo mo andintinɗa fewno kala ko lancé ɗo minni on daare oya challenge makko woko lundi men ukka e faya mardi men ukka faya mercredi men ukka faya ay ka donc merci beaucoup DJ Arafa de gandi carrément le 29 harimo ɗo e centre culturel Douta Seck kanko e la structure nouvelle génération minni on à chaque fois ɗe wondi e Barry Boss ko ɗo mi arta kadi mi salmina wono Fatima Hadja Ramatoulaye depuis Ñaari Tali no salmina fota wona seeɗa merci beaucoup aussi Abdoulaye merci beaucoup lan weltanima fota wona seeɗa merci beaucoup Saliou kadi no salmina fota Mamadou Alpha merci beaucoup à toi donc minni on ƴette numéro téléphone on waɗay 78 waɗon 116 waɗon 82
wadon 38 naton en direct wawe yewdude e Barry Boss pose mo question ji di falon donc ha joni yiltito ka Barry Boss parce que de ngandi kono mi wolirani on non hajuna nyande o nyande kono nyande wadi o déjà goddo nati kaligne allo oui tout à l'heure allo oui ça va super comment tu vas je vais bien et toi ouais mangi ci jamm ci lone mangi sant yalla mbaa yaa may seetaan bu baax jërëjëf ni nga séddalee sama xol yàlla na ma yàlla attex yow ñëw amiin waaw mais foo ñuy woowee ak tur bi Wakam Xawa Diallo daa mel ni Ramatoulaye la de wala Xawa Diallo Wakam Xawa Diallo depuis Wakam Xawa naka ça va bien yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waaw mais gis nga sama invité nu mu estaré est-ce que gis nga ko gis naa ko kay waaw daa mel ni nopp nga ko de yow mi bu ree xam naa la Xawa dama bëgg nga choisir clip boo bëgg rek ma tegal la yàlla yenente bi defaral ma Fatou Linson mbadane bi waaye kii kañ la juddu Xawa ñaataat nga am yow tontu ma ñaataat nga am man 20 ans laa am 20 ans yow 20 ans ngay ñaan ay Fatou Linson yow boobu juddoo ko daf ma neex man yooyu moo ma neex yooyu may daaneel li la neex na ma billaay dinaa la ko defal Fatou Linson waaw defal ma loolu xamee naa la bu baax après naa la message xamante nañ bu baax mais du ma la wax dara yow li nga wax nii ëpp na de bul wax loolu boo wax loolu day ëpp yow naa la depuis Medina yaak ñoom King Pobam yëpp jeex na kon xam nga ma sama doomu ndey boobu ku ko tudd xam nga ma waaw ten kay baax na maa ngi lay bàyyi merci allez merci beaucoup Xawa depuis Wakam kankadi mo salmina fota wo ko en okkumo Fatou Linson d'abord en aray Barry Boss ouais artiste bebe en ka ko artiste woy koy ko ndunge mum ko artiste woy koy ka ko artiste bebe billahi wallahi Barry anda mo kondirda ko artiste woy koy ka ko artiste bebe ko artiste jiding donc parce que de ngandi fendo studio mo yada o haray no heewi tew donc Barry Boss nane hari den Alkazayon King Joe Tier Dansal kanum yette ngoro taw allo kono way hidon e jam yandum no marsude seeɗa iɗon nodda men honto e inde yettore allo o yehi merci beaucoup minute tu ya ƴettutu téléphone ma waɗa 78 waɗa 116 waɗa 82 waɗa 38 Barry Boss enen e Tier Dansal King Joe e Alkazayon kañum e Thierno Wiz kañum e Barry Boss sikkuɗa ko mbo ɓuuri c'est que manam ben don vision angon no dépasse ka be won don quoi be fo no men ala problème mais manam min kam visiton e ko be ngodde ko no mi yir non na go tun quoi jette ngodo allo gan konno way no butti no bubi don e jam nala ton kondo ni welde landar ni pelemo yetti ko ba fresh quoi Ba Prince depuis Gueule Tapée merci beaucoup Prince Ba haray men landoma an kadi si tawi da darde men no laabi poy ko ndamen darde ton non quoi la weltani quoi tole men be quoi wallahi ko men mburi o weltade kon no hirda Jama TV émission tinalan pour jama ko quoi ba yo be dar chenen ay ka donc Ba Prince noti invité jo allo noto invité jo womo falama hiwragol invité woy Ba Prince wono ko Barry Boss welti ok awgram salmini na ban kamnen ok salmina ma le tin na pasna oui ren kala o kan son turbi en quoi son turbi son hombo turbi ok turbi ala problème grand wuri anani donc daw kana mo hombo no kina ya generation
billahi me weltike aywa e on bo kadi non tati quoi billahi dum non du yoni vraiment merci beaucoup donc merci beaucoup Prince Ba minni do émission lannu mi jonnete numéro en WhatsApp o mi wawama nadde ka groupe WhatsApp émission an o waltata voilà on say hara en ɓurta yewtude wawi waddidude enen fof programme émission merci beaucoup quoi. Merci beaucoup Prince Ba depuis Gueule Tapée a weltana foto wana seeɗa voilà nanen hari ɗen e question innuɗa ko mbo ɓuuri an ceerdan sal e oɗo honno Alkazayon kañum e King Jo sege manam min e ɓen ɗon komin watta kon no wawi sa inni fewɗo Guinée e fewɗo Amérique e laawe men ɗin bokka quoi fiyon vision an on ɓuuri kaɓe nouveau kaɓe won ɗon quoi donc ɗa ɓuuri ɓe dal alesi grand wuri ƴettuɗa gon ɗon allo allo yi ɗon e jaam no ɓutti no ɓuuɓi alhamdulillah Elage depuis Rebeuss Elage kono way no ɓutti no ɓuuɓi sikku ɗon darde émission normal o artiste jo an ko ɗo woni Barry Boss woni musique makko men dara o aray joni inchallah andara joni musique makko sigasi inchallah wakkilo men o yindi wono game mon kon waɗe game mon ko piro ken game mon wakkilde en tout cas do mo hooli hoore makko ɓay o inni artiste ɓe ɓen fof mo ɓuuri ɓe andi ko ha ɗon ka imo bon sens ko bon sens wiyete mo andi ko gonga makko noon andi goɗɗo hoolo ko wonɗa wadde kon ɗum ko non de mais min ni an ɗon a waɗano lan signe ka WhatsApp mais jiɗi quoi wallahi e a waɗan signe min aɗa par ce que an ka fidèle auditeur jo an allez-y merci beaucoup ko kiliɓe mo falɗa agasi King Alasko ko wowi kon ko wowi ɗon ko ɗon merci beaucoup Thier allez-y Barry Boss anani ko ɗo wi ko wo game on na waya de honno wiɗa ɗum non ɗum ɗo mi hula a hula parce que min komi demu ka nder ɓurure quoi mais sawayi bari game on no wuli dey est ce que a calculi artiste ɓe ka nder game men fo non min komi demu ka ɓurure mi hulata hay goto allez-y ƴetten ngoɗo kadi min nima ko ni yarata chaque mercredi allo kon no wayi no ɓutti no ɓuuɓi inde nden ko onno allo Binta depuis honto depuis Aslem Binta noon Aslem ɗa andi Aslem kam on fewn ɗo wela yaade sino ko ɗum ni welde toon ɗa darde men ɗe renidiri ni ɗa reni lan awa mi weltanike manan min ni Binta woɗanan fi Allah ko clip hombo falɗa mi hokkanemo limanalam ɓe hokkanta clip on ɓen Sayfon Balde ala problème salmini oɗo salmin o invité jo an ɗo awa Binta honno way allo wi honno way no welde tantuno marché de moƴƴa ça va kono hirɗa émission o kono hirɗa émission o ko question mo marɗa mo poseta Barry Boss ko question hombo marɗa mo poseta Barry Boss ka émission ɗo allo Binta wo ko honnum marɗa ko landoɗamo andi kanko ko artiste et puis noon o inni ɗo wo hay on artiste jo ma Sayfon ɗon mo ɓuuri ko ɗum marɗa ko wiyamo Sayfon Balde inchallah ala problème min hokkette son Sayfon Balde on nan allez-y merci beaucoup Binta
donc Barry anani réaction ji Jama donc en tant qu'artiste en tant que hande pay ko ngandintinda hida himude nene ma jabi jajirawo ma on e babiraye ma ben c'est un peu compliqué ko gonga mais hande a inni ben artiste be milimi donc dimension ma on no dépasser hay ko be woni donc donc kondu wolanta kadi be o Jama sikube si tawi par exemple on tiji o yehi ha YouTube makko hebi wono allo allez-y kondu wolanta o Jama be anintinda be yehi ha be sikube jette mo kadi allo allez-y merci beaucoup harla wiide ko hondum wolanta o Jama sikube si yehi ha atawi a hebi wano million ji view YouTube goddo no mari 1000 view YouTube kundum halanta ben est ce que ko don sikkuda ko don talent woni kala gayna haaju emi gaynata haaju ko do woni non talent na ka abonné joni salangon ko ka hore woni na ka téléphone wala ka ordinateur parce que YouTube on ko machine woni quoi mais ko yaltinta ko yaata ka YouTube ko donc talent on ko ne don wonta donc andi nane ngadi ngarno e piu maru wadu kun important mais ngarte makku joni jette ngodo tawalo allez-y merci beaucoup nane ngarno e piu maru kun importance woni mi halani ma fi viji di ngani la na don talang woni allo oui allo oui idong e jam jide kono wayno marsude jam ko halle da jam ça va alhamdulillah konto wontirdo konno wiyete do men grand yo fido wiye honno cité millionnaire he kono wiyete do cité millionnaire na kono wiyete do men ko lasko be jambe lasko sita jambore mengo sita jambore andi sifa o artiste yo jodi do gila nane makko wo ko bari boss andi joni den ngene ben na min nam ko fiyondu min namma sita jambore nde gila nane o artiste mo mi jododi do jaballa jododi inde makko nde atiba habi ankadi ko dum wadi si on jonnirta inde mon de ngono na ko dum wadi si on jonnirta inde mon den tigi mais terna wiri ma ko quoi la wide ko gerindirongo no andi la ko ya kala ma kirno quoi alasko hal ko no yida émission émission man la bana la ti idemi quoi billahi la bana ko quoi ene dareni la ni la renu ma ni grand awasi kutungo andu reni la min kala renu ma ni sede mum Dama molo. Me halal ko kilibo mi fa ay nokone. Grand ngad dengan ko Blackberry apa itu? Blackberry jonno o artiste mo mi jododi do abbo mi jogo ma seda o artiste mo mi jododi do. Nam. Mo buri artiste be gine men fo awde himude an kadi ko no wiida ay dum non. Grand ngare kango andi tay do be mo wuri gatti mo andi mo wodi ko tipi quoi. Billahi ko mo tipi di si wawa dimude. Andi mo tipi ko tipi grand courage na toi. Billahi wallahi. Mais alasko. Wow. Ko nu marda ko question mo posamo en tant qu'artiste. Grand ko min to mo do courage ko ata ko min to mo ko courage ka ni ko kala on down to akite mo ni ta quoi. Gonga. Amiga, kalau tim itu wadi kumari tabu kwa. Tapi kamu tuh courage kwa la courage mangara kwa ita. En tout cas, merci beaucoup Alasko. Mini Blackberry on comme un bon cantam. Tay kunjanda wala no tay kunjanda tay kumawa. Ne bata, me ngara e moni. Ko dernière question tumbi pose tamo me ngara e clip diri inshallah. Ok, merci beaucoup papa. Allez-y, merci beaucoup Alasko. Merci beaucoup Mueltike Fota. Donc nane harla wiide nane ngi yewti hala marka importance ko fiyon mi fala yirtade makka ko parce que mi fala yo buy andu ko ndu woni si tawi hide wolde fi YouTube e vi jidi anintinda ada hebude di ko di won ma pusude et par rapport et talent mo jogida ko noni différence on ko on question mi buri marde ko mi pose ma
parce que ay ni lan na vie YouTube woni goddum donc ko ni différence talent ma on tigi si ay altinimo buyno wawi weltade parce que hande lawa ma halande wono tere ko gonga de mari artiste be buy a fami kono artiste be men nebube ben ko be woni himude ko awdita e noru tun anda talent no wodi nana ko ameda anande donc honton différence entre talent mo marda on sans vie et mardo vie hara talent ala woye andi wono exemple wono fewndo ko fewnden do aye goddo no hima do has talent ala hara moy no wodi seeda quoi so wadi goddo ko YouTube hay si wela o yoba YouTube wada vire jono hay view bus hay si wela goddo yeda wala mbudi mais so himi an anda do haali hala quoi ko don won different talent o dano hebde view ji sabu mbudi makko din o dala hebude me ko halta ko no mari sens buri ko no wadde vire mais kanta toi par exemple ko nusi kuda buri marde importance di doni di on buri marde importance non artiste jon hida mar important go e view ji madin fi honno manam YouTube on adante retour quoi hare le mari revenu quoi wala mari revenu ka YouTube ma a fami jon o mo mananda no mar talanda ala wadde vire on don importance ma ko si o walita mo ya quoi walita mo hiyo be do abe hide be yette ngodo kadi allo awa andi kon wata anati tay kadi parce que on voit ma hari o fuddi kala welde inda talent maw si tawi da mari talent ala moyen goddo yeyi hikke yeso ma manam andon non ko burduma ko moyen parce que artiste bu no yaado har ko be won addo artiste de mais sa nani ko imande ko en do ala sens quoi si fa artiste be hombe andi min question jandi lang hidi ozugol ko fiyonum par exemple sa abordi décision anate mako sago ko ya fonce mako allo oui konno way allo oui lanande idon e jam no butti no buubi no nguledi no wadi on doy awa hare on jarama onon kadi do way naati tude ka Jama TV do mi hala ni on Jama TV ko ni woniri do woni enen fop e wawa hiide hoore men e der Jama TV parce que ça haali fi Jama woli Jama on fop haray donc Jama TV ko ni woniri do donc ko mi arata don kadi woni hande hide wolde fi viji nane minima ozu ko onda wolde ko fi honno parce que min ka émission en sagwan ko wolata o min si mi yima si ça me va bien ko dum don mi wolata fimo oui donc andi ko mi attima hide ko mi atti soulignude ko artiste mo mo andinda ko hida mo wattani oui n'est-ce pas donc aren ko watta gol don taw allo oui allo oui idon e jam oui ça va alhamdulillah ida e jam ça va yetude Allah no marsude sada rek konto wondo men nodude ko min Fatima ri 19 Fatima depuis rue 19 ki sama kala jërëjëf sinon lu bes ça va may ni rek yaa ngi seetaan émission allo oui Tima oui yaa ngi seetaan émission bi gis na ni maa ngi nii di représenter ri 19 noonu jërëjëf mbaa neex na ri 19 mu ngi nii rek di neex jeex na tàkk émission bi daal laaj ba xam neex na émission bi neex na émission bi kay foo ke ñu woote encourager la soutenir la billaay jërëjëf yàlla na leen yàlla fay seen xol jërëjëf kontaan naa trop amiin jërëjëf rakam min ni amatul benn problème yow fu mu ne nii wàccoo nga yàlla bu ñu demee àllaaxira ba may la sama aljanna nga dugg dégg bon man non may ma son ceer bi rek suñu doomu DT bi jeex na tàkk ceer dansar waa ceer dansar awa goɗɗo ɗo wonɗo kalasude ceer on huɓɓi oɗon min feppata fiyano on feppata kono on seedata kadi ɓaya ndaare émission ko doomu DT ko ɓiɗɗo amen na andi probléme woni na ko woni ɓiɗɗo mo ngon anda oɗo kadi komo DT mais kono ko ceermi ɓuri wonde procès mum kinjo kadi moy loolu sama doomu ndayla alkazayon tamit sama jëkkër la gis nga waa léegi kii loo koy wax léegi yow léegi kii lan nga ko war a wax
kii moom bàyyi rek comme kay tale la bàyyi rek après ma gérer ko. donc koy gérer si frontière bi. non bàyyi noonu rek ma gérer ko après gis nga. jërëjëf Fatima kan ngay may ceer bi. ani me wanno déjà video me inni meɗen faala ayɓe kese kono henna ɓe heeɓi ke kere ɓe heeɓi ke ko ayde mon ni awa bari boss anani ɓe heeɓi yonay noon anani o yonay yo allez-y merci beaucoup. ok merci beaucoup jërëjëf kontaan naa trop donc ɗo hen artu e dernière question ji ɗi en ara ka clip ji ɗi toraɗen sikkumi ko Fatou Linsan torataɗen ɗo ka si tawi grand wuri Fatou Linsan on c'est bon addana e mo merci beaucoup en hi nenang maɗum pati woɓɓe maɗum pati yang hiɓe wiye Fatou Linsan haray kamɓe kadi yo Allah habboroyoɓe ka aljanna ɓurro jandude par ce que ɗen andi komi wolanta on kon souvent aduna ko saabu lahara ko saabu haray kadi ɗo waji edde téléphone ji mon ɗi waɗan 78 waɗon 106 waɗon 82 hay somi gayntaki allo oui kono way hiɗon e jaam Jandu nawa to koto no marsude jandu ko noni welde kam on ton jandu koto sikku ɗon darde men me darde men haray me weltanike o me weltori o me ginna on ko saɗi mon ko tooli konno inde nden e ko honto on ɗo men noddude ko alpha wonno ɗo marse ngelaw alpha marse ngelaw alpha kana kaka marse ɗo wonɗa yeyude ne non ko ɗo le ɗon seeɗa hadi noon noddame men ara min ƴettanama placement o mi wawamo yaltinde ka émission ji ga ka ɗon le yara men jogiti voilà on waɗay noon alpha konno heyirɗa émission waltata on émission salama meɗen dardemo ɗo mo weeli andi min kon ɗum welirtollan ɓiɗɗo pullo ko hunde wotere welirtalan ko ɓe hi pullo no yaha wo ɓe daroto ɓe wallito on tigi kadi wawa heɓude lawol mi weltori on foto wona seeɗa no ɓe marse ngelaw mi inni ko clip hombo falɗa min okkane wolnamin ko hombo kadi okkantamo ko striker ina wanka dingira on grand wuri anani on ɗon ga donc ɗa okkanamo hombo donc wa gawal fo sengirten fo ɓe gawal ɓen fof no hokkanane e hombo kadi Alpha allez-y merci beaucoup Alpha inchallah an kadi habbo striker ma o donc Barry Boss min aray e projet ji ma ɗin e ko honɗum mi wawi habbade e Barry Boss ɗo e min habbo goɗɗum noon e Barry Boss min landoto Barry Boss par exemple cadre ma manager cadre ma producteur ko honto fewdiɗa e mum hiɗa wondi e mum ou bien manager ala producteur ala fiyo dame ɗen uddito faalaɗo arde o est ce que kadi ɗa wawi yinde on tigui bienvenu min accitama way ménageur no woodi producteur e ɓaaki taw eyi donc kadi cadre ma producteur ko num habbiɗa somin heeɓi mandanɗa hoore ma ko haala hunna quoi par ce que woɓɓe go ara hara ko haala tun kadi ɗon ɗo mi sohlaɓe quoi si goɗɗo woni tawi no faala arde fi goldugo yaran fi on pardon aray bienvenir quoi donc on nani bari wo damal ngal no udditi fi kala faalaɗo mo wallitade min ni enen koye guinéen ɓe eto ɗen sen hii goɗɗo no yaade en hii e makko piyum ko ganditinɗa ɗe reni don on ko yaara o yeeso aren wallitoɗen mo ƴetten oɗo allo salamaleykum wa aleykum salam Diye ça va alhamdulillah en fait no fango da pose question mon fal no pose de o aboni no joni pose mo question pose mo ala forna andi machallah émission weli normal émission weli moƴƴa foto machallah donc ko question mo falno da pose de momi pose cadre ménager et parce que hande artiste c'est artiste a wi ka artiste hara ala ménager on wona artiste on ko jokkoɗo ko gonga par ce que on bon artiste ko staff foti jogade artiste ala staff haray ka fuɗɗade woni gonga donc to on cadre falno yaade mais heureusement tawi mo wanno patiente téléphone o sarta seeɗa oui mais mi salmina DG wuuri
salmina mo moƴƴa inchallah rabbi mo nandema. ok mi salmina DJ o ombo DJ Bella DJ Bouba e ombo DJ Bouba mi salmina mo moƴƴa fota mi salmina riwol on kadi émission honno sa wite Lemzo we e ombo mi salmina mo moƴƴa allez-y dawi e on konno indema nde kankadi min ko Kenzo production. Ok, Kenzo. Merci beaucoup Kenzo. Ko honnu marɗa ko wolana Barry Boss puisque a woli artiste jomo ala manager haray c'est un peu gauche mais le fait que ka producteur jo la ngandi haray question ji ɗi no lutti ka hoorema onon na on yawiteteɓe onon ko yaltinayɓe question ji ɗin juste ɗon andu hande mine mi herta me hulay jonnude fo ala DG no nana DG ame on ɗon donc tey rek fulla e fayda e teddingol jama o surtout par ce que hande sa wadde goɗɗum a teddinani jama o haray ala sens min le 29 passé ɗo min jogino programme success mais nde jama no heɗiti men c'était bien passé bien sûr le 11 juin min wanno ɗum mais sa waɗano disponible mais yawtini ha le 29 juillet mais c'était bien passé alhamdulillah donc si a jogike fulla e fayda a teddini jama o anda ko jama woni ma suivde ko jama wonda ɗaɓitude ɗon haray a yahay allez-y kono sa wino haray an a heɗotota ko jama o koko yiɗɗa watta ka walla fiika artiste a yawti a townintinto a yata haydula c'est sûr. Donc merci beaucoup. Mes respects à DG Wuri. Allez-y. Merci beaucoup Kenzo Production. Ok, merci. Mi weltanike ma fota ankadi. Merci beaucoup Barry Boss kono wiida e ko woli do ko. Ko haali gon mara importance. Weltanama quoi. Donc est-ce que konko woli no ema? Ouais, mi la mara ni la andi jama fo respect. Allez-y. Hey. Donc koko haaduden don nanen fi producteur ngo inni carrément kala andudo no fala mo wallitade si tawi min non andi haalaji din foko hakkunde si tawi ka wolo gonga haray dame den no udditi ka mabbe donc voilà men innama kadi Barry Boss oui hande ka fewndida do yette ngodo to walo Allez, donc min ko an bratres min non ok la tabi musique en wanjen mi yali quoi ko musique ombo de torino da ko tirri yon mais dirji men ari tay ko duma o jogi ko son o jogi est-ce que mo mari clip ok wala clip ndaru clip go men o kanemo non ok je striker on inchallah allez-y merci beaucoup Barry ouais Barry men habboto honnu comme projet ji ma on habboto projet ji mbugno prépara mais andi do manam programme kono hirda dum on no yara wo kono jokirta quoi parce que aratum pang yaltina sa golli adman ke seda himbe après seda beydu kadi kono min kono mi hidi gollirgol quoi mais si mi golli yimbe ngala après sude mi betar mi change golle den quoi min kono toujours min dareta quoi ouais mais cadrement Barry Boss et manager mo kunu marda ku yaayum parce que si ina ma staff manager no tawa déjà a fami quand staff peut-être que staff mon harano di musicien be ko a fami mais ko producteur woni ala taw mais Barry Boss et manager de mo ouais manager de mo est-ce que ça va mo ça va mo wakili ko aber ko mako gon mo wakili parce que andi neddo an yani doma sa so jonnal ma wadani ma quoi mo wakili ber ko mako ber ko dual monare ko fo macurde golleji mako okipo yan quoi la andi simo marno mi habota nako goddo go mais Barry ko fiyo nungol senon andi ono fo fudige jembintinde sayfon non mi lande pas sayfon mi watindo tay sayfon wataki dum do ko watuto da o chaîne ari sayfon mi watindo sayfon wataki dum ok ouais donc nini ansi men hida watingol senon cela veut dire haray sayfon copie haray non mo wawon haraw copie ak am mais mi la wawid lang atimo o ardo parce que neddo no gasaro andala an so andama ko beta ko mako mais o ardo la ngati moy mun quoi allez-y
Merci beaucoup Barry Boss. Donc e yahay ndaro en striker joni de ngandi non euro wodike hari non kadi de wondi e Barry Boss en arto e joni o wa wayntade chers téléspectateurs be continue seda ha heure men gonti matum couper émission may ndaro en striker haray ko fimon donc minion waday 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 ha joni hide wondi e Barry Boss wawen accitude mo kanko kadi parce que de ngandi activité ji no dudi ha activité ji no dudi ha en plus même burtama félicité de Barry Boss même burtama kadi encourage de mengi ma golle de là-bas ma fota wana seda mentoro kadi la ngandi yara e fendo jama fo kono ya woliri no wonde mi pose question ji do mi pose di tawsi benata be na jaka pose comme fal no pose de kon donc dundo ko mi landanto parce que la ngandi don fala mo landadi dundo Barry Boss ko nunge acapella o kata men donc si wawa waynitade jama habode njette ngorota walio Allô allez-y Barry Boss acapella jama fo ko angedi min simihidi koni giggol angol no fori kori singora ka bernde wa kori dey simihi mami falete wattugol ma bobo harami bambete bande ande mi joto sudugol mara ko min tun hiyete de wita woni milante fale ma fo mi wadante ko fawronki kon mi hunnante da andi min lammari tamma hay si tay ko tumbo jemma baytum mi hidima weli metti ko min nyema hay mi feti be dumbam dinde ma mi fotota ko wadugol fale ma voilà donc on nani hito Barry Boss c'est sûr so inni mo buri be tum taw lando andi di yara fare ni wola feti buri be ka donc Barry Boss no hubbi buri on donc merci beaucoup Barry Boss men accama waynitoɗa e kadi ko homɓe salminta ɗon komɓe anditata fimu si wawa wayntade min continue émission o min accitama ɓayde gandi activité ji ɗi no ɗuuɗi way mi jonnira rendez-vous goto le 12 août boyan no organise voyageur boyam si LG voyageur le 12 août ta goto tultu quoi dañande humpaɗo Barry Boss o yeymo toon quoi c'est mi heway toon tef VIP on ka yarɗa o yey lan quoi inchallah way mi salmina wonɓe ndaara ɓe fof mi a sendali quoi mi salmini fof way de ennaɓe kadi toujours ɓe sifu Barry Boss ka YouTube mi ara mi arda e piiji quoi parce que komi wonta la ndesdi komi wonta guinéenjo créé musique yo international parce que musique ala guinéen ala musique créaɗo yoɗo international mi adday inchallah rabbi Barry Boss kono hirda Jama TV e émission waltata non Jama TV mi weltani ko vraiment parce que on waɗi ko wonde respect quoi on weltini lam vraiment mi ala joddi mon quoi mais no milan fala acapella on to so kungo fi waltata mi anda non kono warrata way no way wonde allez-y donc quantum men hérité nan ɗum ɗo ko min jeyi allez-y Mine. Yeah, Billy boy. Yeah. I'm not lando mi arido o. Emi somo baino weli waltata. Waltata. Nyame desino weli waltata. Seduda memmili waltata. Tango no dudi men fokiti. Mengachiti on kono waltata. Respect. Minni on min kadi minna on sidon jinyi tun wopata. Merci beaucoup. Merci beaucoup Barry Boss. Merci beaucoup aussi le manager Alpha Hare kankadi mo salmina fota. Merci beaucoup à toutes les staff de Barry Boss kambe kadi be salmina fota ko do men innatamo bye men ara men nada clip Thier Dan Salo men okanamo Fatima tong e Dakar surtout Medina rue 19 Fatima li ay borom allez-y grand wuri jondan Thier Dan Salon voilà Seyfon Balde kanyum e Thier Dan Sal donc ko ni yarata million chaque mercredi do ka Jama TV surtout ka émission mo waltata haray do wawi wadde 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 naton en direct wawo yewdude DJ Billy. Merci beaucoup à Barry Boss, merci beaucoup à le manager Alpha donc ko ni million chaque mercredi tous les mercredis on ngi DJ Billy do wondi ka émission mondo donc merci beaucoup aussi à Mariam Djeloba depuis rue 19 angle 10 sama rak bu ñaawul bobu. Merci beaucoup à Nenang Umu Hawa Nene amulum paykum bobo laba kun paykum ko ngandintinda paykum to so ko hay ko hebal daw ñije ko ñakkay maro ko ñakka biredia voilà ñetta o do ka lim taw allo dige we on no ay no marsude pera hidon e jam lando no butti no buubi ko wontir don no butti no buubi ko danam kon no warru don e nange
kere konto ndo mennodude ko no wiyete ɗon Medina hiɗo wiye honno rue 19 angle 8 kombo ko alaji ɓooyi merci beaucoup alaji ɓooyi honno way no ɓutti no ɓuuɓi waɓe naka boutique bi allo ɓooyi ɗa andi patron ma wattino yaade karamo ko fi boutique on jara jalugol hiɗen andidiri hande bimmi ko ɗon mi dawi binnuma mi meeɗa hayde boutique no rangirte ɗon noon ene onon ko ɗum jokku ɗon ye naɓe men ka windano mogo o windana men ka ala probléme ɓoy ko kilifa mbonɗa torade ko omboyo mbo kantamo ko son hombo ko kilifa mbo mi hokkata on billa walla ala probléme ɓay min kadi ko ɗon mi jeeya alisi ko mboyo mbo kanta kilifa on kamo mi hokkani o kadi Abdourahmane ayca jërëjëf kontaan naa ci yow noo gisee émission bi noo ko gisee jërëjëf non loolu dafa rëy jërëjëf kontaan naa ci yow trop billaay kontaan naa jërëjëf yàlla na la yàlla fay sa xol merci beaucoup l'homme s'appelle Boy depuis rue 19 angle 8 foofu nga xam ne foofu laa juddoo màggee fa yaroo fa muy Médina rue 19 angle 10 ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen ndamoo parce que xam nga ni tamit nit ki loo munti doon fi nga jugee rek foofu nga mën a bëggee nañ jël kii ci ligne bi allo oui on no way alhamdulillah nga longal saba alhamdulillah hiɗon e jaam ayi no marsude no ɓutti no ɓuuɓi seeɗa alhamdulillah hiɗon nodda men honto depuis foire hiɗo wiye honno Mouhamed Diallo way ko honno hiirɗa émission o waltata émission sina machallah no hawdi kam eɗen jooɗi ɗo meɗen tiyondira télé meɗen ndaara andi koko mi wi nanen kon enen guine yimɓe fof ɗen duwa wallidirde fi honɗum par ce que enen ɗo fof hay si en hootata nokku gotum kono kadi ko nokku gotum hotten ɓay ko lagine way ɗon kadi kono woniri donc no wawi wonirde o ko hakkude men fof wawata heƴude billahi mais haalanimen ko kiliba hombo falɗa e ko hombo wonɗamo hokkande way ko clip nouveau artiste invité de ma on ɗon mi faala quoi ok kanko noon o gayna taw yaltinde clip mo e projet on o paral taw clip makko on way ok joni awalan jonugol ɗon haaɓi fata ko min e deyami hawmen seedali quoi billa ko ange on mbo haaɓi on seedali no dije min hawaali a yeloto noon woni min hawaali min okan clip min hawmen seedali rek mokkanamo hajja binta depuis ñaari tali ala probléme inchallah rabbi mi hokkante mo nan ok dije aralan jintuma allez-y merci beaucoup c'est très gentil mi weltike photo wona seeɗa ok merci donc merci beaucoup ça se passe comme ça tous les mercredis minuit on jetta téléphone mo waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawo yewtudude e DJ Billy hari nane lam Medina ɗon komi jibina ɗon mi jandi ko ɗon kadi mi andi voilà wono grand kaba en fop no salmina Alaji Abdourahmane ka boutique merci beaucoup à toi merci beaucoup aussi sama xel dem na ci As borom robinet bi merci beaucoup As merci beaucoup aussi à Boy yaltuɗo ɗo joni on ƴetten oɗo kadi ka ligne allo
Allez-y, merci beaucoup. Anno Joni Yaltionga. Toujours on va 78, on 116, on 82, on 38. On a tout en direct yewti donc DJ Billy Mini on tous les mercredis de marido émission mo nitinda ko émission culturelle himo wiye waltata sanani no waltata ko dengal pular sanani kadi waltata ko parce que kala ko wadi kasare do ko don yaltinten kasare do direct surtout non ton eka men nebata hara projet ji men di burti non di burti nyibude parce que de ngandi télé on ko télé mardo vision donc mi falete enen do fop yen accitu haqqile télé on a surtout steka biddo guinéen parce que télé on kadi ko de wayinde télé on yewre mun ko biddo guinéen donc kono yarata merci beaucoup encore merci toujours merci himo wi DJ Bella Joli pay kunku andintinda kadi madu minna suka mo andintinda madu minna kotirawo mo andintinda madu minna bapirawo mo andintinda kala ko on tigi yari himo duñu delan fino on tigi avancera donc merci beaucoup aussi à toute l'équipe d'Alliance de la sous-région simini Alliance de la sous-région ha ilande hay hajja jiwo jallo ha be non kadi ko nenirabe ambe andintinda hibe moƴƴi kañum e sere mum on ha wano tanti safi en hibe wiye nenan safi mama préféré kambe kadi hibe salmina photo wana seda minni on ko ni yarata tous les mercredis merci beaucoup aussi à mama Diangumoa merci beaucoup aussi à nenan Aissatou depuis rue 2 be non kadi galle an tigi be woni ha merci beaucoup mama Aissatou merci beaucoup mère Woli merci beaucoup tonton Moussa merci beaucoup Diao merci beaucoup aussi Ama kontaan naa ci yow trop merci beaucoup Mame Baye Niass ci biti ay ca nañ jël kii allo waaw naka mu jamtun alhamdulillah no butti no buubi alhamdulillah sene sandi yettude Allah nan ko noni welde kam on ton amin janna ñiri ko non dole do weltana jalla men wallahi alazim ko ono wadi si mede weltana ko du wadi meden kadi mede weltani on oya inshallah min tigal ko tanam rek yeto jërëjëf kontaan naa billahi mi weltike fota mo kala hokku men don hesberab ala problème hesborab inchallah ananay joni inchallah rabbi allez-y merci beaucoup kono wiyete da taw Aladji Ablaye Ba merci beaucoup à toi aray habbo hesborab on inchallah allez-y merci beaucoup million do way yotude numéro ango min tigi wadon 77 wadon 445 wadon 86 wadon 10 wadon 77 445 wadon 86 wadon 10 mi ƴetta numéro ji mon mi wawana de ka groupe waltata hara enen do fo yewtida do yomi ar émission donc e yahay e hesbo rapsi commune si tawi moƴƴi grand wuri si tawi donc en habboto seeda sinaden hesbora bon donc hari kadi den tora Blackberry si tawi Blackberry on moƴƴi naden Blackberry on donc on non kadi habboto seeda mi halani on ko ni émission mo on yarata ko émission culturelle min ni on sa nani Alliance de la sous-région haray habbo programme ji guinéen ben popdo e Dakar Sénégal ko Alliance sous-région woni ko jogidi sa nani non miɗo wiyama Alliance de la sous-région c'est parce que depuis honde tuma la way inde 20 ans ou bien 21 ans hiɓe wadde carrière mo andintinɗa ko carrière promoteur ɗo e Dakar Sénégal carrière mo andintinɗa kala arɗo fuɗɗi organisude ɗo e Dakar Sénégal la way inde ko kamɓe tawtuɗa e organisation donc si goɗɗo hollima damal ngal konkata fiya naatu si tawi ka dimo tigi ko joɗɗa wawa e mo jarnude kono na townugol haalaji kanuɗi ma ɗum haalaji ɗi andintinɗa kanko holluma lawol ngol ha ɓena jonnamo ɗin haalaji ƴetten o ɗo kandiña allo allez-y merci beaucoup Harilanka Alliance de la sous-région ko ɗum waɗi simina yon habbo programme ji Alliance de la sous-région hino ɗo noon en hewti 19h pile neɓata hara émission men on en waynitoto joni ko si tawi clip Blackberry on gayni nadenmo joni aro en noon waynitoɗen jonnam Blackberry on inchallahu rabbi jonnam Blackberry on voilà ɓadolam signé Blackberry pay kon ko annitinɗa kadi himo jooɗi ton e France mo wadde golle labade hino ɗo 19h passé de 4 minutes donc ko ɗo arten waynitoɗen acciten programme ji wono King Alasko en nde hadde ɗo gandi wono hesborab en hiɗen tora clip ji boyi donc ɗi doga e ɓawo men donc ko ɗo mi arta minnaw merci beaucoup onon townonoɓe téléphone ji mon ɗi noddi
noddika émission waltata ɗo on noon haray ko morceau spécial pour mom men ɗaɓɓantaw donc kala kadi mo annitinɗa haari ɗa jooɗi kama ɗa yowidiri koye ɗen hiɗa darde men an kadi haray ɗa weltana fota wona seeɗa par ce que ɗon andi bili ko ɓiɗɗo mom bili ko paykum mon kala ko hiiɗon ko annitin ɗon welali on ka émission ɗo ma ɗum haala kanu ka yaltuka ɗo o yaafoto haray ko wowlowo tun faljata min ni on ko ñamowo ɗeɗɗoto kadi ko seppo feggoto donc haray si tawi on nani ɗo haala kanu ka haray ɗon tora yaafuye donc merci beaucoup toujours mi ɓurta ɓe remercier de l'alliance de la sous-région haray ɓe weltana fota wona seeɗa merci beaucoup kadi chers téléspectateurs ɓe wonnoɓe ɓe darude ɗo ka Jama TV ka émission mo waltata mi jonna on rendez-vous mercredi prochain onon e DJ Billy et peut-être invité ɓe go donc merci beaucoup mi accida on e programme ji mon ndin allez-y bye bye.